Oh video kan lo off pala moi thak an lak me ka no pang league match day 24 kan shuai ve shim ati hian weni big chu aleng hal le mai kuna ma khan kan kalpu yang an top trap to an ni po hi moi sukthang e khulai khan ro le kabula en ro ground chunga hian mo tlan vak lo tur sar thomas ate bula khong kan kalanga chuan again result te kan en veng kan hriat ve ngai lom dro an result te kan zot veng helai bela chuan om theya ma se achunga atlan lu theilo she thiam tro she thiam em sar thomas ege result inzatin 2-1 in mo la hi under 12 pitch ania mampuya ball la do na ma se goalkeeper in moi pitcha lu lo tur tai nom ro le say no to 8 straw tatia hey kumdik lawa khel kha an phal lawani mfa te hian mo reliance foundation yang champs te na thokopin hian no pang league khela digital birth certificate thap ania chuwang chuan digitalize vek ania sarkar hriat puina an kuma dikani CRS dik lo ti ber kha chu om chi alawani moi hey lu lo tur a goal chia la tok Simon a kick ava dik ve kha chu bon ve la phur khop mai tar thong goal azan mo ikhan 3-1 3-1 AGCB 3 FC Dorpui Venthar 1 ani classical counter achang chun anga ichang om khati khamo hit and run te game zirin Simon ne heta hian anlo tina palang che adai hima umro adai hima an ribor mai Simon a bok tuang puya bula ikal donem kabula hen omri ro han hey enro ele hemi avar chung lama hian lu phal lo she thiam dro anu bek ngai to em enro changring la irila tram em atram lo mo nikina tur kan puyang che shuaina hi St Paul sa entrance exam evea chu kan an shuaya moi rong kal vea har thar kham rg kan shuai chun jom hala no pang lik te nvs ani chu koi khel ngai lawa apute hi kain khel pe ro puisia dalrin hlu te rin tluang pu te moi te nen khel ngai lo mase in khel hi en tam tir vela ni bula te chet la tir vela kan dua nung chang zirna na tha Simon left footer ani Simon khoi ve nge ba tha ve tu ko sa mo number 37 Simon hey miss ma nu ni fa pa ni hi amel hi bethlem veng thlang zoma fa pa ni hi number 30 hi zoma fa pa tu em ka luanga luanga a tha va mak ve apa halo se ve se la do te sa se luanga le ta le Jonathan nang ma bol Simon
luang oh mampu ya mampu ya cross ball ya Johnson ya a goal teu lutok pun takani ma se aban uyo mem tuna khan FC dor puiven thar khan Johnson ya an attack khachun nal bon lutuk mo arshet ani coach support sarming lu atang khap maya assistant ne helam po kan har tha helam pang po kan la nung kan la dam man tiang deu khang kan la nung tha khap mai moi po la nung tha tro we ni sari February ni sari thei to panan chua dei mu na mani an ribar bar mai ne hian win chak ni tumin tharum pialama thua kan mang tela decision making quick thinking decision making kan ti ngai tu na chakte te ha poi mo tu tlat boite he ron kal ve he lu lo tu he ta choro zo trap kan ho trap mo ing mo thak ei thak lo la kang che ti khan le oi ro RGI voi khat kalna ni em intigai kalve to mo are to nu pan line I khel ve to em I khel ve chak em pe lo a music lampan tu ya ni ju kan ho the trebo be te kha ro so ro moi goal go kha moi wangin kan laphan lo last week sila ritlat sar thoma 4-1 3-2 oya koran entimo la hoite say louder hetiang korhi entimo idu ve mo nakina under 6 ni huna mo ndo under 6 khel thei huna mini mizawa I khelang idungem I khel ngamang em outluang pu chu khel du mi alo ndo au chu a khel du lawa nama chu I khelang tiro kikor buli hadungem duang mo good hi lusai corner an ni mo moro little kicker an ni hi le little kicker le ram mo backs le du to kang anh khel do này hi moi kha không hề ilo lu ta lo an đuổi với tiệm lu lẹ rồi tunnel là này kha tunnel là lu por pip zedang dai le so la son lo mula ei re lo te ka la nga chung an ho phe do ni I real tram to em bete tram lo mo la ri moi lu chu heta hin so ta son lo pu ro lo son mo a ve thei lo hey thuoi tur lo chuan nikina football khel ve lawang thuoi angai discipline angai riam tro khomo minen chungin ring the win good hey high five wow man bon
โอเอลีคันฟุตบอลละเซร์ตีรังเชอ๋อบายบายโอ้หมอเกมันกระเทียมอันนี้จูอะไรบายบายกระบุเลยดูมีอันนี้เคลีเรย์เราเตะกันเองนะอันลางอันดูตัวของอันหัวเพดอนนี่อันไม่นง่ายตรงเช่ลุดชัวมาเช่เลย